Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Wakhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba ekulethele lona-ke namhlanje. Lithi-ke owazi kabanzi ngezepolitiki zakudala-ke laphana-ke usekhiphe okushaqisayo-ke laphana-ke etshela uFikile Mbalula, eveza okwenzeka laphana-ke ebala noMandela. Kodwa angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami-ke ngikudlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke ngawakho amadlebe. Engizobe sengicela kuwe laphana ukuthi uma usuyizwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section-ke ufike ubhalise ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke musicindezela nebhathini laphana-ke usubscribe. Akubizi imali, kumahhala nje. Wakhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Fikile Mbalula, khuzeka siyakukhulu, ungakhulumi into ongayazi. During the struggle, Fikile Mbalula bafa abantu balwela isocialism, inkululeko yamambela. Namhlanje ama-families amaningi asafuna iclosure ngokuthi abantwana babo abatholakali, babulawa yilezi zinja lezi eziprotectayo namhlanje ezabelungu. Sathoshaba Fikile Mbalula, azange silule idemocracy thina. Ayikho ingoma besicula during the struggle le bekhuluma ngedemocracy. Idemocracy iqale ukubonakala uRamaphosa uma ayowelcome uMandela aphuma ejele, abo-accuse bakaMandela bangekho. uRamaphosa uqale laphayana u-infiltrator uMandela, athunyiwe. Amabhunu bam-appointa kwaba i-chief of negotiator. uRamaphosa uye umuntu osilethele idemocracy. Uthe umaqeda ayenza i-constitution ne-former apartheid spy uRolf Meyer. After that kwaba i-multi-billionaire. Fikile Mbalula, ngifuna ukutshela something. Uma uthi thina si-asset yakho uyasi-owna wena, sike senza i-agreement nawe uthi thina sizoba i-asset yakho. Fikile Mbalula, khuzeka sakhuza. Ethi ngutshele into ongayazi ande futhi uyayazi. Sithi thina le ANC akuseseyiyo le esaziyo. Le ANC le Stellenbosch eyo white monopoly capital and ifuna ukuletha i-apartheid ngamakhalas we-ANC. Unama-ANC ayi-2 Fikile Mbalula. Une-ANC eyabantu base-South Africa eyethu, une-ANC yakaRamaphosa ne-Stellenbosch mafia. So yekelani umkhonto wesizwe party, because umkhonto wesizwe party ulethela abantu base-South Africa inkululeko ephelele. Salwela umhlaba, salwela i-economy. Kunesithi kini nationalization, lethana umhlaba ubuye ebantwini bawo ngokuthi baninikeze ijumbane le eStellenbosch, baniphuzisa amawayini. Senigcinezela isizwe esimnyama ngamakhalas we-ANC. Angeke sikuvume lokho. Sithi Fikile Mbalula, khuzeka sakhuza, akusithi i-asset yakho. Ngalingi bosibiza ngama-bunch of criminal nekitali guards. Namhlanje sesi-asset eyenu. Nizohluphekisa thina la, lihluphekisa nisizwe esimnyama ngesimanga semali ngokuthi senithengiwe. Ningacabanga ngathi asazi ukwenzakalani Fikile. Dala sisempini ngabayibuye thina. Ufila kanjani wena isizwe esimnyama sihlupheke? Ngicela ukuthi abantu base-South Africa babheke i-constitution ye-apartheid, babheke nale constitution ye-democracy ukuthi ayifani na. Umehluko uyi-one kuphela, ama-bill of rights, ukuthi umuntu omnyama unamalungelo okuvota nokuhlala edrobheni nokufundisa umntwana wakhe edrobheni phela. I-democracy ne-apartheid into eyi-one. So bahlali base-South Africa, i-ANC idlale ngani? Namhlanje idlala ngabantwana benu, ibanikeza ikipa, ibagibeza amabhesi bangazi ukuthi bayaphi, ibanikeza ukudla. Uma iqeda after ama-election izobadampa, izobakhumbula futhi uma kuza amanye ama-election. Bantu base-South Africa, isikhathi sifikile, tshentshani nivoteleni i-MK party, nizokwazi ukuthola inkululeko eyamampela. Fikile Mbalula, sicela ukhuzeke. Awazi next. Azange uFilipe, azange uthoshaka. Nawe Ramaphosa azange athoshaka. Angazokhuluma amanga la. Siyazi ukuthi babakhe bokuyisa ejele lamaphoyisa. Angeke sikhulume okuya phambili. Khuzekani Fikile Mbalula.